TV Burundi ukurikiza ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون. uze kubana natwe turasabye ubwiza bwawe, turasabye kugira ngo ikiganza cyawe ciza kize kubana natwe, turasabye umutekano w'ijuru uze kwibanira natwe, maze ukoresha abapastori data watoranije kugira ngo bamamaze inkuru nziza, bakwamamaze Kristo. Uko niko Luka yabyanditse mu gice cya 24 umurongo wa 47, aho Kristo avuze amahanga yose azabwirwa ubutumwa bwiza bwo kwihana mu izina ryawe. Urakoze mwami ko wumvise kandi ukabikoze, byose bikore mu cyubahiro cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi ruhaza bana bano mari Naam. iminota 200 200 bana ubanza uje kwanza kanyenga. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Mustafa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ka nyuma yo gushimira rero uhoraho Allah jara jaralo, reka dusabire intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tutibagiye abasangirangendo biwe nabo mu rugiwe n'abayisilamu bose tuzogerageza guhonyoza ikirenga yagihonyoje mu gukurikiza imico n'imigenzo vyamuranze, dusaba Allah tabaraka wa taala adushire muri abo, Allahumma amin. Amin. Cigwa cy'uno munsi kiravuga kiti mbega Yesu niwe Yehova cyangwa niwe uhoraho? Nico cigwa cy'uno munsi. Ubu rero tugira turabire hamwe kabisa iki cigwa, buri muntu wese uri ngaha usanga karamu wandike, usanga papuro wandike, kugira ngo iki cigwa nikigucike, tugende mu buzima bwa Yesu bwa buri kantu kariko kose. Banza guhera mu gitabo cyo guharura 23 ku murongo w'19. Guharura 23:19. 23:19. 23:19 guharura. Ndiyo. Haravuga hati erega Imana si umuntu ngo ibeshe. Rohoka. Abantu mwese muri ngaha icambere mubanze mutahure ku Imana atari umuntu. Endelea. Kandi ndiyo si n'umwana w'umuntu ngo yisubiremwo. Rohoka. Imana ntishobora kuba umwana w'umuntu. Imana ntishobora kuba umuntu. Ikiri kintu cyambere abantu mwese bo ngaha mu Gatumba mukwiye kubanza gutahura, Imana si umuntu wibeshe, kandi nishobora kuba umwana w'umuntu kugira ngo yisubiremo. Nuko rero ivyigwa bigenda gahoro gahoro. Abakristo uza kunkurikirana, uri karankurikirana aze kuza yitonze, ntaze gukurupuka ivyaza kuzana byaza gusanga namusheshe hasi. Turagenda rero ngira maze ndabe ko Yesu atari umuntu cyangwa atari umwana w'umuntu. Tugende mu buzima bwa Yesu turabe ko ashobora kuba Yehova cyangwa turabe ko ashobora kuba uwuhoraho by'ukuri. Hera muri Luka 1:26. Luka 1:26. Ndiyo. Maze mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli. Ndiyo. Umumarayika Gaburiyeli. Ndiyo. atumwa n'Imana mu gisagara cy'Igalilaya cyitwa Nazareti. Mu kwezi kwa gatandatu umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara cy'Igalilaya cyitwa Nazareti. Ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu. Uwo mumarayika yatumwe ku nkumi ikowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Ndiyo. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Kweli. Yinjira hari aramubwira ati ndiyo n'amahoro. Umviriza, umumarayika arashitse kwa Mariya aramubwira ati yinjira hari, aramubwira ati umviriza we Mariya n'amahoro, ugiriwe ubuntu. Ati we Mariya rero ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ndiyo. Ariko wahagarika umutima cyane w'iryo jambo. Ndiyo. Yibaza iyo ndamukanyi yariyo. Ndiyo. Umumarayika aramubwira ati naco utinya Mariya. Ati naco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Naam. Umve. Uzosama inda uvyara umuhungu kandi uzumwite Yesu. Turiya icambere kumvise ko Imana atari umuntu ngo yisubiremo. Ikigira kabiri si umwana w'umuntu. Umumarayika nawe araje kwa Mariya amuga ati uzovyara umwana w'umuhungu. Umukristo aza guhaguruka ngaha akazavuga ngo Yesu ni Yehova, aze gutubwira Yehova n'umuhungu canke n'umukobwa, canke n'umukobwa, muvyumve. Aze kuza ngaha tubwe ati Yehova n'umuhungu. Nico ndindiriye. Mbega ko umumarayika amaze kubivuga Mariya ko azosama inda,
nikazoza azosama inda abyara umuhungu. Mbega iyo nda barayisamye, amaze kuyisama byagenze gute? Genda ngaho nyene ku 39. muri iyo minsi ndiyo Mariya arikora. muri iyo minsi Bikira Mariya yaripodoye, ivyo yisize ntubimbaze, ariko Bibiliya ivuga ngo yarikoze, yaripodoye. Endelea. yarisize fondete agenda yihuta. Ndiyo aja mu mugamba. Ndiyo mu gisagara cy'Yudaya. Mariya yarihuse arikora agenda mu mugamba mu gisagara cy'Yudaya. Ndiyo yinjira mu nzu kwa Zakariya aramukanya na Elizabeti. Mariya yinjiye mu nzu kwa Zakariya aramukanya na mwene wabo Elizabete. maze Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya. Elizabeti yumvise indamukanyo ya Mariya, inda ikinagira muri we. inda yaciye ikinagira muri Elizabete. Elizabeti yuzuzwa mpwemu yera. Hari abantu bakunda kurogota ngo Yesu ngo niwe ngo yatanze mpwemu yera, ariko Yesu atarasamwa inda cyangwa amaze gusamwa inda mpwemu yera yarasanzwe ahari, kuko Elizabete yaciye yuzuzwa mpwemu yera. Elizabeti acavuga n'ijwi rirenga ati, ndiyo mu bagore urahiriwe. Atumiriza rero Bikira Mariya, burya mu bagore urahiriwe n'imbuto yo mu nda yawe. Ruhuka mu nda kwa Mariya twumvise ko hariyo y'urubuto. Uru rubuto rwavuyemo umwana w'umuhungu yitwa nde? Yesu. Umupasiteri aza guhaguruka ngaha aze kutubwira, mbega Yehova arashobora kuba urubuto mu nda y'umuntu? Abantu munkurikirane ukuntu ndiko ndabitwara, Yehova arashobora kuba urubuto mu nda y'umuntu? Ko inyandiko yatubwiye ati Imana si umuntu kandi Imana si umwana w'umuntu ngo yisubiremo. Muze murankurikirana neza ukuntu ndiko ndabitondeka, ndababaza utubazo abariko muza kutwishura. Turabandanya. Mbega urwo rubuto rumaze kwinjirayo gwinjiyeyo gute? Rega navyo ndabisuzuma. Ndaba urwo rubuto gwinjiye mu nda kwa Mariya gwagiyemo gute? Uwarushizemo ninde? Tora ubwuzure bushasha. Matayo 1:18 usoma ubusobanuro. Oya. Navuze ati uno munsi ndabagenda ko kamwe ku kandi. Matayo 1:18. Matayo 1:18. Ubusobanuro. Mu bwuzure bushasha. Mu Bayahudi umviriza mw'abantu mwe, Mariya na Daudi twumvise ko na Yosefu umuhungu wa Daudi bari abo mu Bayahudi. Mu Bayahudi rero umaze gusaba umugeni, iyo umaze guka umukobwa ukagenda iwabo ukamukwa ugatanga inkwano ukamusaba bakamuguha, urashobora kumugenza nk'umugore wawe, nk'umugore wiwe. Umuntu yamaze gukwa yarashobora kugenza uwo mukobwa yakoye akamugira nk'umugore wiwe, nawe bwamwinjizi wawe. nubwo mutaba muri bwagire mariage ngo umuzane mu nzu, uwo mukobwa waramugenza uko ushaka ukamugira nk'umugore wawe. Uno mukobwa umaze kumukwa, ndiyo ashobora kuba umugore we bwite. Ndiyo bashatse kwahukana, bashatse kuvana rero. Ndiyo ataramwinjiza nyene, barategerezwa kwahukana. bandanya munsi. Yosefu umviriza rero mw'abantu mwe, Yosefu wa undi yari yarakoye Mariya. Yosefu n'umuntu w'ingingo, nukuri yari umuntu w'intungane kubera icubahiro yari abifitiye. yari afitiye icubahiro cyinshi Mariya, yari amufitiye icubahiro kinini ya Bikira Mariya. Ndiyo n'imbanyi yiwe. Waislamu takbir. Abakirisu uno munsi bagirije ko Yosefu yateye inda nde? Mariya. Banajya twumve. Erega Yosefu niyo kwihaririza iyo mbanyi. Waislamu takbir. Kumbe kwa rubuto ruri mu nda kwa Mariya, abakirisu bagirije Yosefu ko iyo nda yayitewe nande? Iyo nda yayiteye nde? Mariya. Yosefu ngo niwe yateye inda Mariya. Ngo erega Yosefu ngo niyo kwihaririza iyo mbanyi. Kumbe kwa rubuto ruri mu nda kwa Mariya rwashizemwo na Yosefu nk'uko abakirisu babivuze. Si jewe ariko, nta nubwo ari abayisilamu tubivuga, nta nubwo ari Korani bivuga. Abakirisu bavuze bati mu nda kwa Mariya urubuto rwashizwemo nande? Na Yosefu. Ngo Yosefu ngo niyo kwihaririza iyo mbanyi. Mbega 21. Wa mwana amaze kuvuka. Ukuvuka kwa Yesu. Ndiyo. 21. Bakeba Yesu. Uyu muhungu rero Yezu yakwije amezi 9 aravutse, iminsi 8 ishize baca bagenda kumusiramura. Umukirisa aza guhaguruka ngaze kutubwira, mbega Yehova
arasiramurwa yarasiramuwe n'abo yaremye byagenze gute basiramura bakeba Yesu basiramura Yesu bamushikanira Imana ego nukuri baraza kutubwira dogiteri yasiramuye Imana ayikurika butura aragenda arayisiramura nukuri ko Imana arayitera anesthesi arasiramura hama arayishona baze kuza babidusobanurire mbega Yehova arasiramurwa bimeze gute ahubwo bamushikaniye Imana mbega Imana bamushikaniye niyo Yehova naho handitse ngo bamushikanira Imana bakeba Yesu bamushikanira Imana Waisilamu takbir Allahu akbar aho cyatawuzi je nibaza ko atamukirisa aza kuza ngaharo agira ivyo atubwira Yesu baramusiramuye hama bamushikanira Imana none Yesu aza kwitwa Yehova gute mu gihe bamusiramuye bamushikanira iki Imana ariyo Yehova je ndarindire ndabe ibintu baza kumbwira ngaha reka rero mbandanye menya makuru y'uwo mwana uyu mwana bavuze abagabo baza kwita Yehova reka baraza kubivuga aho banubahukira uyu mwana rero ngira mbanze munkurikirana ubuzima bwiwe genda muri Yohana 1:45 Yohana 1:45 nkurikirana ubuzima bw'uyu kadogo kadogo Yesu tuvuze kuri kadogo ya kayoya nani bamusiramu yari peti nesi kadogo kadogo bananyamenye uwo kadogo menya makuru ya kadogo udaize kwa katuzo ndiba kadogo kadogo safi Yohana 1:45 ndiyo haravuga ati Filipo ndiyo abona Natanayeli ndiyo aramubwira ati uwo Mose yanditse mu vyagezwe n'abavugishwa n'Imana bakamwandika twamubonye aje nukuri yabonetse ni Yesu w'i Nazareti mwene Yosefu ruhuka kwanza ubu Yesu ni uw'i Nazareti baze kuza ejo batubwiye ngo Imana ngo yimaka ubu naho Yehova twumvise ngo ni uw'i Nazareti baze batubwire mbega Yehova uri uw'i Nazareti mu muryango kwa Yosefu mwene Yosefu endereya Natanayeli aramubaza ati mbega Nazareti hoba iciza mbega Nazareti arashobora kuva kadogo mwiza Filipo aramubwira ati ntuzurabe ati nukuri nawe ngwino wirebere Yesu abona Natanayeli aza kuri we amuvuga ko ati umwisirayeli by'ukuri atari mw'ubugunge takbir Allahu akbar kumbe Yesu ubwa mbere yavukiye Nazareti mu gihugu ca Isirayeli ndati twabonye umunyanazareti umwisirayeli atari mu bugunge ubwo rero ayagiyeho kiratahurika gahoro shaka pita Yesu turamwimba mu mitsi Luka 3:23 Luka 3:23 yego bitanagiye ahebana nagiye ubwa mbere umumarika avuga ko azovyagwa hama ndagenda ari mu nda rurubuto turagenda noneho urubuto rwavutse rwabaye umwana turagiye baramusiramuye turabonye se wiwe tugenda akwije n'imyaka reka mwarimu bashaka kugira ngo we nta mwemo yarugira ngo niwo bitaho reka iyo niteka mike yo kurondera ubugari ariko nizire ko pastor wenga batobigenza gute oya aba n'abantu beza Luka 3:23 haravuga ati aho Yesu yatangura kwigisha yaramaze imyaka nka 30 apfutse ndashaka rero umukirisa ari ngaha aze kumparurira imyaka ya Yehova kubera Yesu apfutse atanguye kuvuga ubutumwa yarambize imyaka 30 yemwe abakirisu Yesu ngo yatanguye kwigisha afise 30 pasitori rero yahaguruka ngaha aze kuza mbwete mbega Imana cyangwa Yehova afise imyaka ingahe Uwiteka manigira neza ndasavye imbaraga n'ubushobozi kugira ngo twigishe bano bagabo batuye ngaho imbere yacu urakoze Mana ko kano kanya amen ikigwa cy'uno munsi mbega Yesu ni Jehova warakiri hajya ati uwo twarati ngo mbega Yesu ni uhoraho nicyo kimwe twamushimiye cyane ariko igitangaza kiri hano n'amajambo y'inkinamico yaje kwerekana umenga avuka mu giheta kwa bakireko Imana irajya irasiramurwa iragira ati ariko aho majambo uri umuntu muzima kuyavuga byogora kubera ikivuze uko byogora reka nitize Imana yitwa Alagatonya mkweli mwaminifu ya gatatu ni ya kane
iko juu hapo, tizama mbio. Ya gatatu ni ya kane, reka merenga ho gatonya, nsuzume kuri majambo ufite ubwenge ko wagira ko wo yavuga. 85 960. Tunaenda mkweli mwaminifu wa basi msaidie kubana hapo kwa sababu ya upepo. Kasema Mwenyezi Mungu. Ala aravuze mtukufu. Enyi waja wangu. Emwe bantu banje. Nyote mko uchi. Soma vizuri. Nyote mko uchi. Mwege bantu banje mwese muri gusa, reka dutekereza abantu bose bari gusa. Ana no yavivuze ko abantu bose baguse gute bahenye. Nibaza ko are yari yanywe urugunge akibagira ko abantu bambaye impuzu, abona ko bose bambaye gusa manuka. Ila nitakaye mvisha uwezo kwambika basi nivisheni nami. Naje mugire gute? Nivisheni nami. Nitakufisheni. Urumva? Aravuze yuko ati bantu banje mwese muri gusa. Twese turi gusa. Rero woza kwambika nawe nagire gute? Anyambike. Ikibazo mu bwonko bw'iwanyu nkuko muri kubatwara mu majambo. Yarameze gute? Yari gusa. None wazimwambuye ninde? Wazimukuye cyabande? None wone yari nzazikura. Nawe bari bagi kumusiramura nawe. Twogenda nkuko agenze. Twogarukira he? Icya kabiri. Ndamubona arajyanye mu bitaro. Amaso yatukuye ariko ararira, uburira bwamutonze ku maso. Ntagenda kubaza. Uwambwira ko iyo mana yanyu yarize ijamikwa mu bitaro, abamarayika bajya kumusura baramugemurira ibitoki n'imihwi. Iyo mana nari nyabaki. Niyo mpamvu navuze aramajambo uza kuvuga ngo uri kurigisha ugasanga uvuze n'ibyo utazi. Vyasaba yuko twoja mu kigwa neza. Ariko kuba ngo Yesu ngo umunsi umwe ngo yagiye kurondera injya, reka nkore kuri tutuntu. Mukori mwaminifu wa 3 n'uwa 4 85 amajana 961 ngo Yesu yagiye guhiga injya. Nimba Yesu atari Imana nkuko mwabivuze atari Jehova kuko yahize injya, reka ndabe ala wewe nawe yagiye kuzihiga izo njya. Sawa tugende. Inasema kasema Mwenyezi Mungu mtukufu. Aravuga gute? Enyi waja wangu. Emwe bantu banje. Nyote mna njaa. Mwese murashonje. Basi nilisheni. Nimungaburire. Ili nikulisheni. Aravuze ko bagira gute? Yesu yarafise niregezo kujya kwironderera injya. Arawe yari karomba asaba ko bagira gute? Ariko siyo ndi nagira nerekane yuko kunkina mico yaraje gukora twogenda twese nkiyo nabyo twokwigisha. Kuko aramajambo yasaba kwinjira indani umenye umutima w'ijambo ryo riravugwa. Ana yarasabye umugore arongore. Kuse yamurongora uyo mugore bahuriye he? Nimba ari Imana. No babaza umugore aragiye kurondera bati bantu bagene muzanire umugore nifuza kurongora. Muca muvuga kwiyora mu mutwara he? Ariko reka mviyo wavuze ibitazi, reka tumubabarire sibyo gayemo. Tujye no mu kigwa nyezina twigishe. Icyanditswe cya mbere yahereye ku cyanditswe kivuga nti guharura 23:19 Imana si umuntu ugire gute ngo ibeshe. Imana si umuntu ibeshe kandi si n'umwana w'umuntu igire gute yisubirako. Mu yandi majambo kutabitahura, Imana nabwo yoba nk'umwana w'umuntu ngo ikabesha. Imana nicyo kubesha nk'umuntu. Uranyumva? Ijambo rivuga ko Imana si umuntu ngibeshe, bisiga ko Imana nabwo yobesha nk'umuntu kandi Imana nabwo yokwisubirako nk'umuntu. Kuko Imana yoyo yamigororotse kandi Imana nabwo yokwisubirako kuko Imana niyisubirako. Mbega ari ahantu namwe Yesu yigeze yisubirako? Hari ahantu namwe Yesu yigeze abesha? Utabesha wese ninde? Imana nitazi kubesha. None nk'ubu icyo jambo kurisohora wari kuratwigisha uvuga ko Yesu nta nahamwe yigeze abesha. Rero Imana nabwo yobesha, Yesu nigeze abesha. Nivuga kuri koma amashi kuri Yesu. Ariko
Kutoka Kuvayo 15:3 reka ndakwigisha umutima w'iri jambo uko rimeze. Mbega wa mana we bimeze gute? Kutoka 15:3 15:3 nasema Bwana ni mtu wa vita. Bwana Imana ni umuntu yageze muki mu ntambara. Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndiyo jina lake. Bwana ndiyo jina lake, nicho zina jiwe. Iyo Imana turi mu kibazo araseruka akaturwanira. Ni ngabo, ni mtu wa vita. Igihe ageze ku mapambano Imana iraseruka ikagira ngo ikagwa n'urugamba. Ahubwo uhoza ko kabwa ati irugwanisha amabombe, irugwanisha iki? Hoba mu mutwe atameze, hoba mu mutwe atameze neza. Turamweza akarero kwa Yoshafati, tuzogwereza akarero kwa Ibrahimu. Imana yagaragaye, sibyo gayemo. Bimaze kuza ngaho nagira ndamufashe gatonya kino cyandiswe kimutwikire kugira ngo kimushikana ahantu. Ano ubwiwe aravuga yuko afise amaguru n'amaboko agenda. Kuko afite amaguru acacika umuntu. Ariko twaratabuye ko aratari iki. Na niyo mpamvu mu guhakana rero Yesu, kuko mwabonye ko aratari Imana muhakoje guhakana nde Yesu. Nariko ndamugereranya kugira ngo abitahure byo gucirwa. Ninabibura utekereze, ureke kugira ikibazo. Nzi yuko n'indera atayufite. Twagiye rero iminota 20 yarangiye dutekereje, twumviriza inkinamico zawe. Wekera natwe tuje ko bigende amahoro. Acazana ati Luka 1:26 avuga ni uyu mwana ngo azavuka, uyu mwana w'umuhungu kadogo. Kukibagarukirije ngaho reka ndakwibwira yego twemereye yu kadogo. Kadogo we muturabire yo kadogo Matayo 1:21. Ugarukirije ngaho naco wavuze ko wavuze azobyara umwana w'umuhungu. Reka tumuraro, reka rero wumva umwigisha ingiragira yigisha. Nimba tuvuga ko Yesu ari uhoraho cyabure Jehova, turatangura ngaha. Korani iratubwira 58:7 ikavuga ati ahari babiri cyangwa batatu, ahari babiri ngo uhora aracabaho kangahe, ahari batatu aracabaho kangahe, ahari batanu aracabaho kangahe. Reka rundabire iyo cyo ala yavuze yuko Imana igaragara mu bantu, ndabira muri Bibiliya naho mbega Yesu yabigejeje gute? Matayo 18. Matayo 18. Ne 20. Ya 18:20. 20 nasema hivi. Inasemaje? Inasema ndio, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo pale hapo. Na mimi Yesu niko ahari babiri cyangwa batatu bakoranye Yesu cyangwa bakangaye agatatu. Nagenda gusirika ikibazo uze kumbwira ninde muntu afite ubushobozi bw'abantu babiri cyangwa batatu bakoranye nawe najya hagati yabo atari Imana. Kuko ala yavuze ati ahari babiri cyangwa batatu na alaza bari hagati yabo ngo ni Imana. Nuko muge mubyemera nimba ubwo bushobozi ari bwo bushabira Imana. Yesu avuye ko agira gute? Manuka musomye mwiza some kindi. Ala yavuze ati wene niwe wa mbere n'uwiherezo, kuko niwe Imana. Uwa mbere n'uwiherezo ninde? Ni Imana. Mbega Yesu na uri wa mbere n'uwiherezo? Ivyasho Yohana 1:17 au Ufunuo 1:17. Reka ndakoreka amajambo agaragaza ubumana bwa Yesu. Bijaza ahura n'ivya Korowani. Usomye Korowani 57:3 avuga ati uwa mbere n'uwiherezo ni Imana. Yesu na uvuga gute? Anasema Ufunuo 1:17. Ndio. Nami nilipomwona naje ndamubonye Yesu, nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Nikuti mbele wafuye. Akaweka mkono wake kwa kuume juu yangu. Akisema, usiogope. Unutinye. Mimi jewe Yesu ni wa kwanza, ni wa mbere na mwisho, ni uwiherezo. Umbu Yesu ngene yivuga na aliye hai. Reka uze kusura umbwira ati oyeye naje no banduwe uwa mbere n'uwiherezo. Yesu yifite ko ari wa mbere niki kandi uwa mbere n'Yesu ninde? Uze kumuhakana uvati utwere ku wundi, sivyo? Okay, reka twigire ro gatonya. Tumaze gushika ngaho reka ndaberekero akamuna gatonya. Reka mvuga ivya Yesu, ndamwigishe Yesu muhoraho Imana nkuru mere muri Korowani 3:6 6:1.
Qur'ani 36 36 fukura ngaho naho mushobora gutora 36 61 71 61 ndio inasema hivi na ya kwamba niabuduni mimi. Niabuduni mimi. Hii ndiyo njia iliyonyohoka. Huyu ni Yesu anasema hapa, ni Yesu alikuwa alivuga ni musengende yeye kuko ni jezera nukwigira gute iliyonyohoka ni ndazi nukuri igororose ninde izi igororose rikwande izi nukuri igororose ninde ni Imana izi nukuri tutaye kwa rinde ni Yesu. Yesu afati ni musenge jewe ni jezera nukuri gimeze gute uraza ukure kiro cyanditswe uvuze ati ngo wapi shize ku mugaragaro ni korari nigwanye mu mwigena na mukwa uza kumbwira uyu ariko aravugwa ngaha ninde nibatari Yesu nikiba kiyese nimba rero uyu Yesu uhoraho n'usengwa sije ga yemwe uhoragira gute mfatira isobanuro ya Bibiliya isobanuro ya Bibiliya reka duhere ngaha Yohana 9:38 ukurasa wa 1438 1438 reka duhere ngaho 38 inasema hivi 38 ndio 438 ndio nasema hivi Yesu sio mtu wa kuheshimiwa tu. Yesu si umuntu gusa wo kubahwa bali ni wa kuabudiwa. Ariko no kugira gute kuabudiwa. Amanuka kandisha mtu huyu alitupwa nje ya hekalu, ndio mahali pa ibada, ndio. Lakini sasa alikuwa amekutana uso kwa uso na yule ambaye anaabudiwa. Uyu Yesu si umuntu gusa wo kubahwa ariko no gusengwa. Wa muntu w'ikimuga baterera hanze bamusaba ati ninde gukijije wene rabisho pati ngo twahuye nawe n'umuntu akwiye gusengwa urasubya kane ati kubera iki rero reka nsubire neza reka rero turabe mbega Yesu oburi uhoraho oburi Jehova ni oburi Jehova Yesu yes kwa twabonye muri Korani bavuze ko uwo gusengwa no muri Bibiliya uwo gusengwa ivyesho Yohana 1:20 ivyesho Yohana 1:6 1:67 inasema hivi. Umva Yesu yivuge. Akanambia. Yesu arambwira. Amekwisha kuwa. Mimi ni Alfa. Jewe ni Alfa. Na Omega. Mwanzo na mwisho. Mimi nitampa yeye mwenye kiu ya chemchemu ya maji ya uzima bure. Yeye ashindaye uzonesha atayarithi haya. Jewe Yesu zomuhemba uku. Nami nanje Yesu nitakuwa Mungu wake. Nanje zobiki. Nami nitakuwa Mungu wake. Nindabivuze. Yesu. After tuzonesha zobiki. Atakuwa Mungu wake. Yesu azobimana yiki. Huyu mwenye atashinda. Urumva ijambo rya Yesu mu kanwa kiwe. Uzonesha azoragwa ibi nanje nzobimana naye atakuwa mwanangu. Tekereza Korani 19:19 Yesu n'umugororotsi atazi kugira gute kubesha. Yesu avuga ati uzonesha azoragwa ibi nanje Yesu zobimana iwe. Yesu yivuge ko azoba iki mana. Uraza rero ufati Yesu afati oya jewe Yesu sindi Imana. Icyarisho gusa kimwe jewe Yesu sindi Imana kuko je nanzi kifati jewe Yesu nzoba Imana yawe na ufati jewe Yesu sindi Imana bice birangira. Ariko ko Yesu yavyivugiye abamukurikira baremeye ko Yesu ari Imana ati eyegome Abaroma 9:5 Abaroma 9:5 Abaroma 9:5 umurongo umaje nakuhaye uvuga ni Yesu avuze ati jewe Yesu ndi Imana nibavyivuge mu kanwa kiwe discours direct uratangara umurongo uvuga ati jewe Yesu sindi Imana kice kirangira nakene kugena nkuko yagenze mu ntunge soma Abaroma 9:5 inasema ambao mababu ni wao na katika hao alitoka Kristo ndio kwa jinsi ya mwili ndio ndiye aliye juu ya mambo yote Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Yesu amina. Imana ikwiye gushimwa ibihe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je buri munsi
iyo dukoze igikorwa cy'umuhadara n'abatipe buri gihe umukozi w'Imana yo ahagaze nkaha naje ngazi nyuma yiwe banza kwanza kumushimi ndamushimiye Fideli ati gute ndamushimiye ibyo aheje kuvuga no gusigura kwiwe yasiguye uko ubwenge bwiwe bungana acaja mu by'Abisilamu ko ni mwaminifu jamijuzu ya 3 ni ya 4 85 wera ja sanonat hariya ku hadithi yarazi ngo yahunze ngoma namuje ko ndamusigurira hadithi yagiye ko zimuruta ubwenge zimuruta n'ibiro kure niyo mukwari mwaminifu narakwiza imyaka gusigura haje jakwiga 85 jakwiga 85 hadithi amajana 932 page ya 85 icyambere n'icya kabiri gatatu kane juzu juzu ya 3 ni ya 4 page ya 85 hadithi amajana 962 inasema ivuga gute kasema Mwenyezi Mungu mtukufu Imana yavuze izi ni hadithi al-Qudusi enyi waja wangu eti emwe bashamba biwanje ibyo mubwira arabizi yote muko uci eti mwese muri gusa ntacyo mushoboye ila ariko nitakayemuvisha ujya muntu nzambika nivisheni nami nitakuvisheni hama nawe anyambike nange zogirane zomwambika kama tulivyosema hapo mwanzo kama tulivyosema hapo mwanzo uko twavuze aho hambere Mola wetu si kiumbe hata avaye Imana yacu si kiremwe ngo yambari impuzu lakini eti ariko muradi wake hapa ijya mvugo Imana yashatse kuvuga ati munyambike yani kuwavika maskini na mayatima yashatse kuvuga mwambike imfubyi n'abakene maana siku ya kiyama ubwo kubera kumushimeruka watu wote tutafufuliwa uchi kama tulivyotoka abantu wote tuzozuka turi gusa kama tulivyotoka katika tumbo za mama zetu kuja twavuye mu nda z'ababyeyi bacu bama bila ya nguo mwilini ninde avuye kwa mu nda nyina yamba aduze ukuboko yagiye muri hadithi zimuruta ubwe tena huko mwenye bahati nzuri naam atavikwa nguo za peponi ku munsi narukara umuntu afite amahirwe yitaye ko imfubyi n'abakene akamenya kwambika imfubyi n'umukene eti ku munsi narukara indishi yiwe azambika impuzu zo mwijuru we peti uzakambara hadithi zikuruta aliyekuwa mwovu naam twende yarabaye umukora ibyaha aliyekuwa mwovu kama yeye aliyekuwa mwovu na Fideli atabakia uchi na kwenda jahannam kizoguma gihenyesha kigenda mu ragionomu cha Fideli hariya mwarimu naam acaraja kuri hadithi kurikira jamusi kasema Mwenyezi Mungu ya majana 9 enyi waja wangu eti emwe mwabashumba banje nyote muna njaa mwese murashonje basi kurubwo rero nirisheni ili nikulisheni mungabure kwigana nge nze mbagaburire na muradi wa nirisheni isiguro yonyigi igiyo mbuga ati mungaburire Mwenyezi Mungu eti uhoraho Allah si kiumbe eti si kiremwa ili awe na njaa ati ngubikunde ngo asonze ili tumulishe kugira ngo tumugaburire bali eti ahubwo anatuambia tuwalishe viumbe wenzetu walio masikini imani tubargo tugaburire ibirema nkatwebwe bikenye hata mnyama warashebe n'ibikoko tuyigaburire tukifanya hivi kumulishia viumbe vyake eti twakora gutyo mukugaburira ibiremwa by'uhoraho Imana yacu visivyokuwa na uwezo wa kujirisha bitishoboye kwigabura cyangwa kwitunga basi tutakuwa tumemulishizia Mwenyezi Mungu tuba tugaburiye uhoraho Allah subhanahu wa ta'ala na yeye ndagusigurira we atatulisha uko akhera vilivyo vizuri eti n'Imana izotugabura ku munsi meruka ibiryo Islamu takibir Allahu akbar ndiko ndahare ngoma ndakuza ndagukanyage neza mwarimu naam ngoma remwe yesho mwanya sawa tubatwenda speed genda mu Baroma kwanza rimwe hera 19 Abaroma rimwe 19 hera 19 Abaroma rimwe 19
kuko ibyo umuntu yamenya by'Imana kurikira bariya bemeza yuko Yesu aruhora yuko Yesu ari Imana Yesu ari we Yehova ngo banda bakoso ndabereka kano jako kuko ibyo umuntu yamenya ko by'Imana byerekanwa muri bo Imana ariyo yabiberetse kuko bitaboneka byayo nibyo bushobozi bwayo budashira bitaboneka byayo nibwo bushobozi bwayo butagirane budashira n'ubumana bwayo ariko Yesu yarabonetse jako bibonwa neza uhereye mu kuremwa kw'isi safi ikamenyekanishwa n'ibyo yaremye kugira ngo ntibazogira icyo bireguza kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana bajya batipe baramenye Imana ko ntibigeze bayubaha nk'Imana kandi bafata Imana muntu bayitirika rima umva uko Imana ivuga ntibayishime ntibigeze bashima Imana ariko bacitse abiyumvira iby'ubusa imitima yabo y'imburabwenge imitima y'abajya abagabo y'imburabwenge nta bwenge bagira bajya abagabo biyise abanyabwenge bacika ibipfu bijya ngo ari mayiti mataragiye mayiti ya icyubahiro cy'Imana idapfa ari wafu icyubahiro cy'Imana idapfa baragikabye ngo basenga ibishushanyo bisa n'umuntu baca basenga ibishushanyo bisa n'umuntu apfa icyambere basenze Yesu bemera ko Yesu yapfuye yabapfiriye ibyaha byabo aduza amaboko abemera ko Yesu mwababonye reka mwarimu yarapfuye arazuka kumbe basenga umuzimu Imana nzimu abasenga Imana nzimu kuduza amaboko tako Jamuri Yesaya nyaruka Jamuri Yesaya 4:10 Yesaya ati Nyaruka 10 ati nimwebwe byabona byanje n'abasabyi banje natoranije kugira ngo mumenye kandi munyizere kandi mutahure ko nduwo ndiwe nta mana yigeze kubumbwa hirya yanje nta mana imbuto Yesu iba kandi nta niyizoza mu nyuma jewe nyene uhoraho iryo niryo zina ryanje jako 4:4 Yesaya 4:4 Yesaya uku niko hagize umucunguzi wawe wakubumbye uhera ukiri mu nda ubabumbye Yesu akiri mu nda ya nyina we Mariya ati nije woraho ndema byose ndakurema nawe Yesu ukiri mu nda ya nyoko Mariya naguye ijuru ndumwe ati ngaranzura isi hari uwo twari kumwe hari wakabaza muze kukwishura Imana ko hari ikintu cyari kumwe n'Imana hariko akaba yego nimbura umugabo uze wishura Imana akakabaza akize ati hari uwo twari kumwe ati ndaguza abanyabinyoma ndazihindura ubusa abapfumu nkabateza ibisazi ndaguza abagabo n'abanyenaba subiza inyuma abanyabwenge ubwenge bwabo nkabuhindura ubupfu nkomeza ijambo ry'umusabyi wanjye ngashira inama z'intumwa zanje mvuga ibya Yerusalemu reka tugeza acaraja kuvuga ati Yesu rero niyo Mana ikwiye kugirane ngo gusenga Yesu nibyo cyangwa se ibyo Mariko 12:8 Mariko 12:8 Mariko hazuba abanyabwenge b'ibyanditswe nk'abajya mubona hariya bumva batubwira ko mwishiye neza aramubaza ati abaza gute ati ibwirizwa ry'imbere muri yose nirihe abaza Yesu ngo ibwirizwa ry'imbere muri yose nirihe Yesu aramwishura ati imbere niri Yesu yivuga kuko Yesu ntabwo yigeze abanyamurage cyangwa bakabati ati nimwumve mwe Abisirayeli nimwumve yemwe abo mu gatumba ati uhora Imana yacu niwe uhoraho Imana yacu niwe uhoraho wenyene kandi ukundisha uhoraho Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose n'ubwenge bwanyu bwose n'inkomezi zanyu zose wumvishe Imana ya Yesu sha nayumvishe mwe tipe Imana ya Yesu uhoraho iyo ngiyo Imana ikwiye gusengwa ni ikwiye gusabwa ntago ari Imana mbuto Yesu reka ndabereke yewe nyina wa Yesu n'abashiki ba Yesu n'inkomoko ya Yesu Matayo 13:3 Matayo 13:3 nyarutsa 13:5 Matayo nagezeyo hava gute 13:5 okay haravuga hati havuga gute Yesu amaze gucira imigana vayo aja mu ntara yiwe
wabo yigishiriza mu sinagogi yaho. ku bwenge bwaba Imana iragira intara ku bwenge bwabo bituma batangara batuma ubwenge n'ibyo bitangaza mbega uyu yabikuye he safi mbega si wa mwana w'umubaji umviriza ngo si wa mwana w'umubaji nyina ntiyitwa Mariya nawe ntiyitwa Mariya kandi abo bavukana nawe umviriza kandi bavukana na Yesu umwe Yakobo Yosefu Simoni na Yuda nande na Yesu bashiki ba Yesu umviriza n'abashiki ba Yesu sha ntibari wacu bose mu gato bazirwa ko banduye ngo none ibyo byose yabikuye he ibyo byose yabikuye he ndoda kuko kwa ba Yesu nibere umviriza bashiki ba Yesu ku bwenge bwaba Imana irafite ba bofuru oya ndoja kuko kwa Yesu utoja kwa Yesu nibere bofure w'Imana urumva ukuntu abakisi bamaze gucika bakanye Yesu arababwira ati ati umuntu avugishwa n'Imana ntaburi cyubahiro atari mu ntara y'iwabo no mu nzu y'iwabo usibye nganyene mu gatumba nyene badusuzugura bajya batipanya bakadusuzugura kumbe Yesu yavugishwa n'Imana kumbe si Imana kabaremenda Mana aha turaje mu nyumajwa Waislamu takbir Allahu akbar umwarimu nagiye guhaguruka ku ruhande rwa Gikristo asubira avuge ko ari inkinamico ngo zikinirwa ngo rizaninde zikinirwa mu gihe oya akaza ari byo avuga abantu mwese muri ngaha mutahura yuko mu gukina ninde bakoresha Bibiliya kubera inyandiko zitanzwe zose zivuye muri Bibiliya akaramo kasubiye kuvuga iryo jambo mumenye ko mu gukina ninde bakoresha Bibiliya nta bya Allah nta bya Muhammad ubikenewe hindura iciko ikindi kintu nahuye kime gusa nanjye mwe murandangira mushiki wa Yesu naye nzobe bofre wa Jehova nawe uzirukayo naye nca niyongera no kuri kw'Imana uje kuko kwa Yesu yego naye nca ngira uwaka ucuba gira bofre w'Imana ngira bofre w'Imana kugira nazo gushira mu muriro sha murahiri babakire no bigenda mwenye kiti mimi sina comment baba sina comment kabisa ukishyahishijwe bizane ngaha ku mugaragaro musabi mwiza aya Korowani 57:3 Korowani 57:3 baravuga agasubira yeye ndiye wa mwanzo na wa mwisho naye ni wa dhahiri na wa siri naye ni mjuzi wa kila kitu okay subiramo kandi sumbira ngaho nyene 5:8 5:8 umurongo w'indwi Korowani ivuze ati uriya yeye urya no wa mbere n'iherezo uyo ni ariko aravuga uriya no wa mbere ni iki n'iherezo 5:8 ngaho naho 5:8 je hamuoni ya kwamba Mwenyezi Mungu anajua yaliyo mbinguni na yaliyo ardhini ni muzi ko imani zibiri mu ijuru n'ibiri mu isi hawashauriani kwa siri watatu ila yeye ni wanne wao iyo babiri cyangwa batatu bakoranye ngora ndibare kibaye kangahe wa kane imani kibaye kane wala watano ila yeye naye anakuwa wa sita kandi iyo batanu bakoranye ngo imani kibaye kangahe ya gatandatu wala wachache kuliko hao wala zaidi ila yeye huwa pamoja nao popote walipo kandi nkuko tuba tukoranye ngaha anye ngo n'imana ikizagati yacu sawa rero genda Matayo 18:20 Matayo 18:20 aravuga hagasubira avuga gute 18:20 bazi kibazo cyoroshe kijanye na Korani na Bibiliya ucuza mucogajoge nko mwabivuga kandi nababwira ukuri ababiri muri mwebwe nibahurira inama ku isi gusaba ikintu cyose data azogikora kuko aho babiri cyangwa batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje jewe Yesu nanjye zoba ndi hagati muri bo Yesu avuga ati aho babiri cyangwa batatu bakoranye jewe Yesu zoba ndi hagati muri bo Korowani yavuze ati aho babiri cyangwa batatu bakoranye imana bari hagati yabo ikibazo cyanjye ngiki ninde afite ububasha bwo kuba hagati ya babiri batatu bane iyo bakoranye atari Imana sivyo hari uwundi afite ububasha bwo kugaragara muri batatu bane batanu iyo bakoranye
atari imana basi kirumvikana icyo kintu. Yego kirumvikana, nimba hari abandi batubwira. Mbega tekereza rero uzukore ninde ngaha ahari babiri canke batatu imana ibiri hagati yabo, hari uwundi afite ubwo bushobozi kiretse imana, nicyo kibazo. Urakoze mwigisha, ndibaza yuko batahuye. Alavuze uriya we uri Irisa iminota ndi karibu cyadose ndakwemera izina ry'Imana uri umugabo zo kunyonyora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Acabaza ikibazo muri Matayo 18:20. Ngenda ni hakiri wawe 18:20 nyandikira giriti wanorine sinayisoma ngo aho babiri canke batatu babahari ngo na Yesu abari hagati yabo. Acarabaza ikibazo ngo numvise na Allah ngo yavuze ngo hari babiri canke batatu canke bane canke batandatu ngo bari hagati yabo. Abari hagati yabo bari mu biki? Si sawa? Cewe ndemera yuko Allah aba hagati y'abantu bariko barakora ibyiza sibyo? Ariko acarabaza ngo hari uwundi muntu ngo ashobora kuba hagati y'abantu babiri canke batatu canke barenga. Ndamumwereke wera ku wundi Luka 22:3. Luka 22:3 ndakwera ku wundi aba muri batatu akabamo. Inyandiko iragira iti 22:3 Luka nyarutsa 22:3 Satani yinjira muri Yuda. Shetani yinjira muri inde? Muri Yuda ariwe Isikariota. Yari mu gitigiri cya bamwe 12. Yari mu gitigiri cy'aba 10 n'abangahe? 12. Hacaza Shetani yinjira muri inde? Muri Yuda. Yuda n'abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe baca bari inama yo kwica nde? Yesu. Kuko Yuda ariwe yoheje nde? Satani. Kuko Satani yoheje nde? Yuda catanga nde? Yesu. Baca baba babiri uwa gatatu yabaye nde? Yabaye Satani. Ubu abantu babiri bariko barasambana, uwa gatatu ni Imana ni Shetani. Ni Shetani. Abantu babiri bariko barasambana, uwa gatatu si Shetani ni Shetani cyangwa ni Imana? Ni Shetani. Wa Islamu aba bantu bafite babanza ba. Oya. Genda wike ureke kureka kurunguruka mu musigiti ngo nari umusiramu tugeze tuja mu Busilamu. Wallahi ni kinyoma gusa kibagenza. Ninacho gituma uri kuravuga bwete mbega baba bari mu biki? Nico gituma Yesu yavuze ati aho babiri canke batatu bari nanje bari hondi bari mu biki? Yohana 14:24. Yohana 14:24. Hariko aratwenga. Yego ndiko iragira iti genda kwigisha nk'umwarimu wawe. Utankunda jewe Yesu. Yesu ati muratankunda ntiyitondera amajambo yanje. Wowe ushaka kwitondera amajambo ya Yesu uko birakuroka. Kandi jambo mumva jewe Yesu mvuga. Ibyo wumvise Yesu yavuze si ryanje jewe Yesu. Ni ryande? Ariko ni rya Data. Ni rya Data yantumye. Kumbe hari Imana yatumye nde? Yesu. Ibyo byose Yesu yavuze ntibyari ibyi we. Ndakubaze ngubu je bantumye kuza gukumugeni uwo sabiragumye muhira baramumpa ntibamumpa baramuguha. None ndahabaye ntibisigura ko nabazoronka umugeni ni wamuronka. Kumbe Yesu yari intumwa y'Imana sima acagenda ngo ni wa Alfa na Omega. Ibyashiriwe Yohana 1:8. Ibyashiriwe Yohana 1:8. Cyangwa ukosora nka mwari musida ngagutamba amayaya no gutuka abantu nakwinyandiko. Inyandiko iragira iti Arufa niyo nyuguti ya mbere. Soma 1:8. Niho ndi byashiriwe Yohana nyarutsa. Niho ndi Arufa niyo nyuguti ya mbere yo mu Kigiriki. Ngo niyo nyuguti ya mbere yo mu Kigiriki. Omega niyiheruka. Izo ni indome. Komeza harabandanya. Ego Sheregi ni kintu cyoroshe. Ibyaciriwe Yohana 1:8. Niho ndi mwarimu. Nyarutsa none. Jewe ndi Alfa na Omega. Ego niko umwami Imana agize. Kabisa. Komeza. Iriho kandi yamyeho. Iyo Mana rero ngo iriho kandi yamyeho. Abantu bavuga ngo Yesu yarapfuye. Ego wumva ari Alfa na Omega. Wapi? Imana iriho kandi yamyeho. Komeza. Harabandanya. Ego kandi girize. Nihishobora byose. Mbega Yesu
ushoboye byose cyangwa hari bikunanira. Luka 11:37. Luka 11:37 turabe ko Yesu nawe ashoboye byose. Reka twagashoboye byose Kabisa. 11:37. Nyarutsa. Inyandiko iramubwira iti umviriza rero ngiki ahari babiri cyangwa batatu bakoranye jewe Yesu bakoranye mu izina ryanjye jewe Yesu mba ndi hagati yawe. ndabaza ikibazo hari uwundi muntu afite ububasha bwo kuba hagati ya babiri cyangwa batatu kirese Imana yoba ari umuntu afite ububasha nk'ubwo Ego mwari. inyishu yaje bakorana kubera iki Ego je atubaza. iyo bakoranye icyo cyane sonye tugisubiyemo nimwakorana kubw'izina ryanjye jewe Yesu Yesu muramuzi ko ari umugororosi bakoreye kubw'izina ryiwe aca hagati yabo heba muveyo umvero nigirugire ku kigwa ndacigishe neza urakoze cyane musomyi mwiza Ego gira nange ibyanditswe 4 cyangwa 5 bigaragaza ubumana bwande bwa Yesu. nare akivuga uzonesha masita jari ninde Ni Antikristo. Antikristo azoneshwa nande Na Yesu wewe. tubisoma mu gitabo cy'icande Cy'Abayisilamu. ko Antikristo azoneshwa nande Na Yesu. mbego Antikristo Yesu ninde kugira ngo azaneshe Antikristo niba Yesu atari Imana urambwira undi mugabo asoza hangane na Antikristo Na Masida jaha. uzambwira undi mugabo azohangana na Satani atari Yesu atari Imana ifite ubwo bubasha tubisoma iwanyu Ego. urumva icyo kibazo murabyumva uzaye hari icyo uzanana musomyi mwiza turatanguye Ego. 20:28 Yohana 20:28 Yohana natanguye Ubutumwa bwiza. vuga ibyanditswe 3 gusa nyarutsa 3 20:28 haravuga. Toma aramwishyura. rekeza Toma yarinde Yari umwigisha wa Yesu. bageranye nande Na Yesu. Toma ari umwigisha wa Yesu amuzi Yesu gusumba wewe uva mu Kayanza avuze gute Aravuga. Toma avuga gute Mwami wanje kandi Imana yanje. Toma yita Yesu nde Umwami ni Imana. kandi ari Imana Yiwe. wowe uva mu Kayanza ugira uhinyuze Toma yagendanye na Yesu azi Yesu ko ari Imana hagati yawe na Toma twizere nde Twizere Toma. twizere nde Toma. Tito 2:13 Luka 2. Tito 2:13 Tito 2:13 ibyanditse biravuga. ubwo neza gute soma Tito 2 haravuga. twiteze ibyizigiro by'amahirwe Ko twiteze ibyizigiro by'amahirwe. no kuzoseruka ku bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo. Niwe Mana. Niwe Mana. Ishizwe hejuru. amena urumva iyo Tito avuga nimba twiteka ibyizigiro by'amahirwe no kuzoserwa kw'Imana yacu n'umukiza niwe Yesu Kristo Imana nkuru Yesu yavuze ni Yesu aravuga. Twitega ibyizigiro by'amahirwe. Ego. No kuzoserwa ku bwiza bwa Yesu Kristo. Niwe Mana yacu ihambaye. N'umukiza. uri kumva ibyanditswe ingene bigenda uraza rero utubwira uwundi ufite ububasha bwo kuba hagati y'ababitege batatu bakoranye ni Imana yonyene ari we Yesu Kristo uwundi ni feki ariko wera nimba akorera mu basambanyi twaramutamena Shabesira bavuze ati oya mubaca ni porepore Shabesira barabakunda nibyo abandi bandugu zetu tu japo tu ni makafiri Balma Idrisa iminota 3 bazi kibazo ariko muza nibazo biremereye aho nzana ibiremere hari abari mubona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atubajije ikibazo ariko ndakishura mu nyuma. Reka manze afite ubucafu avanye hano. Yohana 20:28 nyarutsa mwarimu. Yohana 20:28. Ngo mwami wanje ngo mana yanje somiyo nyarutsa 20:28. Inyandiko iragira iti genda gukosoza inyandiko sindakwidoga hano ndementanye soma. Toma aramubwira Toma aramwishura ati mwami wanje kandi mana yanje. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko ubonye sawa ntiyamubwira
aramubwiye ngo mwami wanje mana yanje. Yego. Mbega Yesu uremera ko uri umwami byagenze gute? 6:16 Yohana nyarutsa. 6:15 Yohana. Naam. Yesu amenye ko bagira baze kumufata ngo bamwimike. Yesu ngo agiye kumenya ko bagira bamugira umwami. Asubira ku musozi ari wenyene gusa. Aca yigira ku musozi arahunga. Yabaye umwami ryari? Mwaba benshi. Ico ni cyambere, cya kabiri. Aca agenda muri Tito 2:13. Tito 2:13. Ngo Pawulo avuga ngo iki Tito kago twitaga ibyizigiro by'amahigwe. Ngo nukuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. Ngo niwe mana yacu yambaye n'umukiza. Iyo ni imvugo ya Pawulo yandikiye Tito. Umva ibyo yandikiye Timoteyo. Timoteyo wa 2:5. 2:5 inyandikira gira iti. Hagira ngo iki? Kuko hari Imana imwe. Wewe umviriza umwami wa mbere mugiye ko ari we mana mugubona hari kosoye ngo ya ngo burya ngo hari Imana imwe kandi hari umuhuzu umwe w'Imana n'abantu. Hariho n'umuhuzu umwe w'Imana n'abantu. Nawe nyene n'umuntu. Nawe nyene uwo muhuza ngo n'umuntu ni Kristo Yesu. Ni Kristo Yesu. Ngo n'umuntu si Imana. Uyu ni Pawulo yigishije ibintu bibiri bitandukanye. Ugiye gusoma Bikorinto ba 2:22. Pawulo avuga ngo n'umuki 11:22 Bikorinto ba 2. Nyarutsa. Inyandiko iragira iti. Atabona abaheburayo. Abona abaheburayo. Yego. Nanje ndiwe. Ngo n'Abisirayeli. Yego. Nanje ndiwe. N'abasuku ba Kristo. Nanje ndiwe. Mvuga nk'umusazi. Iyo mvugo y'umusazi Pawulo yavuze ngo Yesu ni Imana utwara utame na musare kawe. Kabisa. Nta soni. Ikibazo canje. Matayo 11:25. 11:25 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Mwumvirize neza ikibazo. Ntuze ngaho uza gutamba wari umera iki? Oya. Inyandikira gira iti. Wari umusiramu utagira na certificate mu wa mbere. Muri ico gihe Yesu aravuga ati. Muri ico gihe Yesu aravuga ati. Ndaguhimbaza data. Yesu ati ndaguhimbaza data. Mwami w'ijuru n'isi. Ndabaza ikibazo. Ikigwa kivuga ati mbega Yesu niwe Yehova canke niwe uhoraho? Uyu Yesu yahimbaza w'ijuru n'isi. Akaba n'umwami w'ijuru n'isi. Yitwa nde? Ene izina. Salamu alaykum. Islamu takbir. Allahu akbar. Alhaji kabisa waragiye guhije kwenda byembeye. Maswali mazito. Maswali mazito. Mwami w'ijuru n'isi. Bana beriki kibazo rero mwarimu. Mwenyekiti rega nta uhari. Iki. Mereza nije mwenyekiti. Ndabatorera umukozi w'Imana hajya ngira ngo. Umesikia swali? Sawa. Chika. We uzungumza hapo. Kubera iki? Korowani 3:25. Korowani 3:25 inyishu. Ibyaje biravuga. Inyishu gusa. Inyishu kibazo kiwe. Kumukeri waliposema. Nimwibuka ko bavuze malaika. Nyarutsa. Ewe Mariam. Mwenyezi Mungu. Anakupa habari njema. Ya kuzaa bila mme. Mtoto bila mme. Bali kwa tamko tu. Ridira. Uzabyara umwana atamugaba wigiriwe ariko kuko kuvuga iki? Ijambo gusa. Ijambo ryande? La Allah. Ijambo ry'Imana ni jonde? Niyo mana. Ijambo ry'Imana ni jonde? Niyo mana. Ijambo ry'Imana cyo bari nguruwe. Oya. Cyo bari imbwa. Oya. Ijambo ry'Imana ni inde? Niyo mana. Manuka rero. Inasema. Nakuambia sasa. Ukazaa pasira kuingiliwa. Jina lake ni Masihi. Uwazavuka yitwa Masihi. Isa mwana wa Mariam. Kwa maana uko yeye ni mwenye heshima. Ni mwenye ni cyubahiro mbinguni. Mwijuru. Na hapa duniani. No mwisi. Uwarara yariko arahimbazwa. Uwariko arahimbazwa. Ni mumurondere kure. Ndaguhimbaza data ni izina y'icyubahiro. Icyo cyubahiro gifite Yesu mwijuru. No mwisi. Uwarara yarinda. Yari Allah. Kuko Yesu yari ngaha ku isi yambaye yihaye umubiri. Icyubahiro kiba cyaguye mwijuru no mwisi. Bakwiye guhimba. Ibi yabidashira. Biri muri Korowani. Niyo yari inyishu yawe. Niyo yari inyishu y'abasigaje. Kubera iki? Mbega hari uwundi wahimbazwa kiretse Yesu. Oya. Korowani 18:10. Korowani 18:10. Aravuze gute? Aravuze. Babwire. Bila shaka. Mimi ni binadamu. Aravuze yuko arinde. Ari umuntu. Araninde. Ni mutu. Basha dusanga umuntu. Yego. Dusanga umuntu. Aravuze ko ari umuki. Ni binadamu. Kwari kari umuntu.
atakayesema subirize tekereza atakayesema uzo irahira akavuga miongoni mwenu muri mwebwe akavuga atakayesema miongoni mwenu mimi ni Mungu uzo avuga ko Joe arati Imana badala yake ataruria yeye badala yake ataruria anye badala yake unataka chumara mwijino no mwisi badala yake basi huyo utamlipa kwa kumtupa katika moto wa jehanamu. Musariwiza uzo irahira akagwa yuko arari Imana zotaja hehe baza ushamuriro kumbe arasinde si Imana arabyase ababavuga ngo ararinde ngo n'umuntu arangwe arabigisha ko ararinde ngo ni Imana kumbe bagire kuja hehe mu muriro kandi aratarinde atari Imana kumbe ari kabago bavuga ububeshye bakabeshera arayaravye ko atari Imana bakagatswa kurikira Yesu afite icyoro mu kigo mwisi fata Korani urupapuro rw'amajyambere 36 reka tubaraba tubamurike neza reka tubamurike barabwe soma tumbe maneno mengi ya matusi soma hapo hapa yes soma chini yule soma washenzi washenzi subiramo washenzi abashenzi ndio watu n'abantu wasiobatizwa abashenzi n'abantu batagira gute wasiobatizwa ikibazo cyanjye itekereze mbega aba bagabo barabatizwa kumva n'abaki ubisomye muri Korani manuka rero inasema wasiomjua Mungu kada abashenzi ni bazi Imana waliomjua kidogo cyangwa gusaba baramenye Imana gatonya nk'uko Idrisa baramenye ko Yesu ari Imana barayitwa kuko abashenzi baragenda mu ruhande manuka na kama watu wa bara hii kada abashenzi kama Waislamu kwamba abashenzi bameze nk'abaki Waislamu Abaislamu n'abaki washenzi nibyo bisomye muri Korani munyumve sicembuze ko muri abashenzi ni cyanditswe kivuze yuko abashenzi n'Abayisilamu kuko mutabatizwa ikibazo kiraje kugira ngo mbenye ko abashenzi cyangwa ataribo mbega murabatizwa ni mubatizwa barabatizwa abantu n'abashenzi bakene ko tureka Imana y'ukuri dukurikire nde umuntu dukurikire arande umuntu mushabi mwiza reka tutuge ku kigo rero neza ufate rero Bibiliya usubiriramo kandi ibyeshe Yohana 21:7 ibyeshe Yohana 21:7 mwabashenzi mwe nimupfeyo 21 unesha azoragwa ibyo unesha azoragwa ibyo nanje Yesu zoba Imana yiwe nawe azoba Yesu yise ko arinde ari Imana Yesu yikuze ukiriza ko arinde ari Imana ara nawe yikuze ukiriza ko ari umuki ari umuntu abantu ni tukurikira umuntu cyane yavuze ko ari Imana tukurikira Imana Yesu yavuze ko arinde ari Imana aracyava ko ari umuki ari umuntu kuko abagabo bamuze cyane baki n'ababeshi n'abashenzi sibyo none usabi mwiza reka tubandanye gatonya umunota umwe 2:5 Korowani 2:5 2:5 maelezo 2:5 maelezo maana inasema ivuga gute warabu kwa ujinga wao aba bagabo kuko bakurikiye igisubizo abarabu mu bihugu bwabo waliabudu miungu chungu mingi bovu abarabu basenga Imana byinshi niyo mpamvu twasomye tekereza twasomye ko abarabu basenga Lata Uza Manata ibigomana 360 rero abagabo bakwigisho zabo ku abarabu ku bihugu bwabo basenga Imana nyinshi manuka walikuwa wakiona chochote kile iyo babonye ikintu icyo cyose kikawapendeza wanakiabudu bakibonye ikintu cyose kibabesereje mu maso baragisenga mwalimu hata wakiona andazi niko babonye igitumbura babonye igitumbura wanaiabudu baragisenga na niyo mpamvu aba bagabo banakwemera yuko Yesu ari Imana yajya ku isi
nimuje kuri Yesu murakoze. Amen. Mama Idrisa iminota 5 uzumusorere yagiye mu nyariko za Qur'an atazi bana mungosorere neza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jewe ndasaba abantu mutuze kuko ibyo yavuze mwabyumvise kandi singene ngumera induru cyangwa ngumera amashi kuko ngasiganwa turi mu nyigisho siko bimeze. Aragiye muri Qur'ani asoma Qur'ani 18:10 aho Imana ibwira Muhammad iti ewe Muhammad vuga sema vuga ewe Muhammad mimi ni binadamu kama nyinyi. Atewe Muhammad ibwira abantu ati jewe ndi umuntu nkamwe. Acagenda kobesha ngo Imana niyivuze ngo Imana ngo ni umuntu nkatwe. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Acatanga iyindi aya muri Qur'ani 2:9 2:9 aho inyandiko ivuga iti isome gusoma 2:9 na munyarutsa 2:29 yego inyandiko iragira iti yego Qur'ani Bismillahirrahmanirrahim kwa wasomi na waandishi uyasoma nyarutsa reka gutakaza na yeyote katika yao ati n'umuntu muri Imana irikiravuga ati n'undi muntu numwe muri bo atakayesema mimi ni Mungu badala yake azokwaduka akavuga ati jewe ndi Imana muri mu bantu basi kurumva rero basi huyo tutamlipa malipo yake ukuri ko Imana izomuhemba impembe bahuye nayo jahanamu. Imana izomuri umuriro udahera nuhaduka umuntu nkamigurira ngo je ndi Imana uw'impembo yiwe n'umuri ro nonaho yavuze iki nta na kimwe yavuze hari ikintu yavuze umutwe mu ubwonko buke gusa mwarimu ndiyo atagenda muri Qur'ani ndiyo arabagura abana b'Abarabu ngo basenga ibitumbura nibyo umuntu wese yasenga igitumbura uwo niwe yatumye hati intumwa y'Imana nde Muhammad. Intumwa y'Imana Muhammad imaze gushika bica bigenda gute? Qur'ani 2:33 2:33 inyandikira iti yego kwizina ry'Imana nyene mbabazi nyene mpuhwe Imana yanyu. Muhammad aje kwigisha Abarabu kubera barabahakanye basenga ibigirwamana babwira ati Imana yanyu ni Imana imwe rudende. ati ni Imana imwe rudende nta yindi Imana irikwiye gusengwa by'ukuri kiretseyo. nani ngorane irega yego ntayo umuntu adasenga Imana imwe rudende uwo mu muri cyo kimena fideli twagiye rero kweli. Mana je nabajije ikibazo ndamubaza Yesu aravuga ati ndaguhimbaza data mwami w'ijuru n'isi. cyane ndamubaza Imana Yesu yahimbaza yitwa nde yamaye inyishu ekada ikwereke Yohana 14:8 14:28 Yohana naam inyandiko iragira iti 14:28 mwari munyarutse umwe yari muto nagiye yego haravuga ati yego ku murongo wa 28 naam mwumvise ko nabibabwiye nti ndagiye. Yesu yarabyivugiye ati ndagiye ariko zobagarukako iyo muba munkunda muba munezerejwe nuko ngiye kwa data. Yesu wenyine arivugira ati ngiye kwa data yego kuko data kuko jewe Yesu data uwo mvugiye Mana uhoraho kuko data ari wanduta ba Kristo mwebwe mushaka mukurikira kakagabo katakarabahenda cyangwa mwemere muzokurikira iki Imana aho twavuyeyo yego nukuri wese musarabareku ntiyabatijwe Mose yategeye amabwirizwa ntiyabatijwe zohombera aho bahombeye sawa twagiye na mwarimu ndiyo sasa jana muhaye ikibazo ndamubwira ati Yesu yavuze ko agiye kuma ati kandi Yesu ni intumwa y'Imana reka ndamukosore kandi ibyakozwe n'intumwa 7:54 7:54 inyandiko iragira iti wowe utoza urahenda abakirisi badafise ubwenge mugabo bafise ubwenge barakuru bavyumvise baribwa mu mitima bavyumvise ngo baribwa mu mitima babahekenyera imisaya ariko Stefano yuzuye mpwemu yera ahanga amaso mw'ijuru Stefano ahanga amaso mw'ijuru abona ubwiza bw'Imana icambere Stefano yabonye ubwiza bw'Imana na Yesu acabona na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Abayisilamu bose bamera ko Yesu ari mw'ijuru muduze intoki turabyemera. Yesu ari he? ari mw'ijuru iburyo bw'iki? iburyo bw'Imana kuko Yesu si Imana. komeza harabandanya yego Yesu ahagaze iburyo bw'Imana yego aravuga ati mbonye ijuru rikingurutse mbonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu hati mbona na Yesu umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana
na abo n'abantu bangahe? babiri. Hariho Imana nande na Yesu. Kumbe Yesu sima na wegenda guhugara urye urekane n'ibi. ego nukuri. Sasa mwarimu abanze gusenga Imana bagasenga Yesu. Ndiyo. Mbega Yesu we wabahaye amanota ngahe wabise gute? 15 Matayo 15 nayo kiragira iti mwandyajyamwe. Yesu yagatera ibigeri by'injyajya mwandyajyamwe. muri njyajya kugira abantu basenga Imana kwese bigisha tumusenge Imana yose amukunde kuruta byose. acabigisha gusenga musenge muti dawe twese uri mwicu mugindyaga nazo tumwandyajyamwe. Yesaya yavuze neza ivyavugishwa n'Imana kuri mwebwe. Yebwe Yesaya arabarangije kera. Ataba abana b'abantu Aba banyu bahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanje. Bansengera ubusa. wumvise amata muronye musenze Yesu angahe? Zero. Bamusengera te Ro. bamusengera te Ro. nukuvuga ko ari bose basenga Yesu batoja mu muri Ro. abikorino ba mbere 15-18 kandi asanga bimeze bityo. asanga bimeze bityo N'abasinziriye muri Kristo abantu mugisinziriye muri Kristo barayogeye. mwe turatuko amaze gutakara mwayogeye muri abo muriro mwego Si Imana mushobora byose. aho twavuyeyo Yego nukuri. Waislamu salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wumvise akantu sha Fite wumvise akantu sha Kumvikanye. wakumvise Ego. unyingicaho wicaye polepole Kabisa. kurwo rero mwarimu Naam. tugiye ku mwanya wo gusezera Ego. kugira kumbure hari umuntu uba yatahuye yamaze gutahura atwerekane Ego. kugira tunabasezera abavandimwe Kweli. twonga tunashimira na leta bahaye uruhusha sindizo mwenyekiti Ego nuko ndio hivyo utaratibu wa mihaza ndio sisi tunafanya Kweli. hana dusaba Kristo na Waislamu brema mugerageze umutima w'urukundo ibi ni ibyigwa bihagaze mu kwemera kungahe Kubiri. hari ukwemera kwa Kiislamu ukwemera kwa Kristo. hari imani zibiri Zitandukanye. ubwo numva utatawe neza cyangwa wababaye unyigishe polepole ntuzane isha Nuko nyene. ntuzane ishavu Kabisa. umwanya wawe wa Nimba hari umuntu yoba yatawe ashaka kubera mu Islamu atagahato abikuye ku mutima yiyizire. Nicyo dusaba. Uwoba yatahuye abikuye mu mutima yumvise inyigisho avuga ati ndashaka kubera mu Islamu yiyizire. Ntagahato. Oya. Allahu Akbar Allahu Akbar. uyu wenyine nabaye umusiramu asumba abakirisitu bose mu gatuza Kabisa. nimba undi muntu akeneye kubera umuyisilamu kubera mu Islamu yiyizire. umuntu yabitahuye akeneye kubera umuyisilamu ninde Ubundi umuntu yabisobanukirwa ashaka kubera mu Islamu. nimba undi muntu agatinya umuntu n'umwe akeneye kubera umuyisilamu turamukeneye ninde Kabisa. ninde undi muntu akeneye kubera umuyisilamu Ubundi abikeneye yiyizire. uwundi ninde akeneye kubera umuyisilamu Ubundi yabitahuye narakase. inzira bishe murameneka Acha. ninde undi muntu akeneye kubera umuyisilamu Mutinda mugaramye kubera umuyisilamu ntacyo. nta musiramu dukora ubusiramu tumusubizayo Oya. Nta kibazo. ninde muntu ari hano akeneye kubera umuyisilamu Ninde wundi agira ati arashaka kubera mu Islamu ninde adatinya umuntu n'umwe ninde undi muntu ari hano akeneye kubera umuyisilamu aze yibera mu Islamu. ameze dufite iminota ingahe Ninde wundi murashaka kubera mu Islamu ninde undi muntu reka turokoruye. yego reka turokokira umwe we maze ndamurokere Ngiye kuvuga amajambo usubiramo. Ashhadu Allah ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammadan Abdullahi wa rasuluhu wa ana Isa bin Maryam Rasulullahi ndemeye n'umutima wanje mvugishije ururimi rwanjye fata Imana ikwiye gusengwa by'ukuri kiretse Imana imwe rudende nemeza kandi ko Muhammadi kari intumwa y'Imana akaba n'umushumba wayo na Yesu umuhungu wa Mariya ni intumwa y'Imana akaba umushumba wayo guhera ubu mbaye mu Islamu
Waislamu takbir. Fideli nawe wihangane. Nuko nyene bimeze. Mufotore munyashapura ariko ntihagire ikimubwira aramwishe iyo n'inzigo ego kandi shetani nukabonye wemeye Imana ategeka kugira umujinya aragira umujinya agashapura urendere umunsi mbere kutoje mu muriro aragucitse kabisa uyo niyo mbego yawe kweli yagenewe wewe kabisa Walaikum salam wa TV Burundi ukuri kw'ivyanditswe mu bijanye n'ijambo ry'Imana.